umuco wo mwijuru wansabye mu mutima wabukuye mw'ibyamanjwe utangaza ibirishwe. Namahoro bavandimwe b'Imana, ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi nshaka kubanza kubasaba imbabazi kuko ndamaze iminsi natagira ico ndungika kuri uyu murongo, ariko mu by'ukuri ndashima Imana kubera no munsi muri ijoro ndabonye akanya wo kugira ico ubutumwa ndabasangiza. Noneho shaka gutangura igice kivuga ku amatara cyangwa itara. Iki gice kizaba gifite n'ibindi bice byinshi uko tuzakomeza, ariko no munsi tutangura n'iki gice cya mbere. Noneho umutwe w'iki gice citwa itara ihindagurika, ariko uyu mutwe ntabwo tuzavugaho neza cyane, ariko tuzavuga neza cyane uko tuzakomeza mu bindi bice. Ariko no munsi shaka tuvuge ku itara. Nono igihe tuvuga itara ni igiki tukana gutekereza itara nibiki. Mu bisanzwe tuvuze itara tukuna gutekereza ko yajya amatara nyene tubona yajya amatara yadufasha kubona, amatara yadufasha kugenda mu ijoro, tuma turatwaza amamodoka cyangwe amatara nyene yaba hejuru. Na amatara cyane tukuna gutekerezaho igihe tuvuga itara. Amatara yakuna kugira igikombe kiyazengurutse, nyene ico gikombe kiba kibitse itara, kandi iki gikombe twashobora no kucitwa umufuko w'itara. Umufuko w'itara nico gifuka iyo tara, kandi itara tuyitwa itara. Itara niyo nyene izana umuco, niyo izana umuco mwiza idufasha kubona. Amatara yakuna kuba henshi, yaba mu imodoka, wayasanga ku gihome no ku gisinge, wayasanga hanze. Nyene aya matara yadufasha kubona. Ariko itara irashobora kugira aho ifa, aho ibura umuco wayo ikafa. Igihe ifuye itara iba ibuze inkomoko y'imbaraga, nyene iba ibuze ahantu ikura imbaraga yayo, nyene iba ibuze inkomoko y'imbaraga yayo. Kandi ariko imbere yuko itara nyene ifa ikabura umuco wayo wose, hari ikintu ikora, hari ikintu itangura gukora, itangura guhindagurika, kandi ikahindagurika. Igihe ihindagurika niho umenya ngo irabuze, itangwe kubura imbaraga yayo. Nyene guhindagurika bishaka gusuku, nyene itara itangwe guhindagurika, itangura kugira uko nyene ihindagurika. Namwe murabibona nuko itara imeze igihe itangura guhindagurika. Ariko ico gihe nyene itangwe kugira ivyo, niho ucumenya ngo itara iri kubura imbaraga. Kandi noneho itara uyizimye cyangwe ifuye naco washobora kubona. Hari ico washobora kubona? Oya, naco wabona igihe itara ifuye. Ariko aya matara tutekerezaho nagariyo nshaka tuvugeho no munsi, ahubwo iyindi tara nshaka tuvugeho ni tara nyene rikuru. Itara rikuru niyo nshaka tuvugeho, itara itandukanye n'aya matara tukona gutekereza. Iyi tara yaraje muri twe, yaragendanye natwe, ariko iyi tara ntago twayakiye. None muribaza ngo iyi tara yagendanye natwe, iyi tara yaje natwe, ivyo bishoboka gute? Itara iragenda ngo itara ntago twayakiye? Ego, itara yaragendanye natwe, itara ntago twayakiye. Itara kandi yaradufiriye. Abantu benshi baca batangara kubaza itara dufira ni iyihe? Kandi wemeye iyi tara izaza ikaba muri we.
iyi tara ndimo navuga tuyisanga muri Yohana 8:12. Yohana 8:12 harasoma havuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninje muco w'isi, nkurikira nazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umuco w'ubugingo. Amena. Iyi tara tushaka kuvuga ni Yesu Kristo, ko yabivuze ngo ni wene umuco, ani wene umuco w'ubugingo. Iyi tara tushaka kuvuga ni Yesu Kristo. Kandi igihe wemeye iyi tara iraza ikaba muri we. Urazi imibiri twambaye n'ubwato w'iyo tara, ko twatangiye kubivuga imbere ngo aya matara tukona gutekerezaho yafite ikintu kiyafuka, umufuko w'itara. Twebwe iyi mibiri twambaye ni umufuko w'itara, kandi iyo tara ni Yesu Kristo. Igihe tumwemeye Yesu araza kuba muri twe, imibiri zacu zikaba umufuko we, akaba muri twe, akarabagirana muri twe, sibyo? Ariko icyo ni igihe umwemeye akaza akaba muri we, akaba itara iri muri we, wewe ukaba ubwato wiwe, ukamufuka. Noneho abantu b'Imana murakoze cyane. Aha niho tuhagarika iki gice cyacu. Nizeye ko hashoboye kuba icyo mukuramo. Icyo narishaka dukuremo muri iki gice cya mbere nuko Yesu Kristo ni wene itara cyangwa umuco w'ubugingo, kandi umwemeye araza muri wo, kandi akaba umuco urabagirana muri twebwe igihe tumwemeye, kandi twebwe tukaba umufuko w'itara, umufuko wa Yesu, tukaba ubwato w'iyo tara. Murakoze. Icyo ndabasabira ngo nimwemereye Yesu Kristo abe umuco urabagirana muri wo, kandi murakoze. Imana ebane namwe, ibahe imbaraga zikwiriye uko dukomeza kwigana, uko dukomeza mu bindi bice. Nizeye ko Imana izakomeza kuturinda twese, dufashe mu kwiga kwacu, kandi ibane natwe ibihe byose. Amen.